radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese duteze amatwi kuri uno wa mbere tariki 6 z'ukwezi kwa kane 2020. Izi n'ingingo nkuru. Abantu bane bari banduye coronavirus mu Rwanda bavuye mu bitaro nyuma y'iminsi 20 bariko baravugwa. Mu Rwanda kandi leta bandanije gufata ingingo zo gufasha abakozwe ko n'ivyemezo vyo kuguma muhira mu kwirinda ico kiza. Muri ano makuru turaja i Kigali twumve ingingo zafashwe izarizo. Mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara ikiza ca coronavirus catumye haba ibidasanzwe gushika naho imigwi y'abagwanyi n'abasirikare ba leta batangura gukorera hamwe. Turababwira n'ibivugwa mu nkino. Ano makuru ahagarikiwe na Jacques Nitegeka. Samirana radio yacu dukunda cyane, 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 BBC Gahuza miryango. Umushikiranganji wa mbere wa Autriche Sebastian Kurz yavuze yuko igihugu cye kizatangira gufungura amaduka mato ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu ntambwe ya mbere yo gutezura amabwiriza yari yashyizweho kugira ngo bakumire icyorezo cya coronavirus. Umushikiranganji w'ubuvuzi w'icyo gihugu Rudi Anchoba yavuze yuko Autriche ngo yashoboye kugabanya iyandukira ry'iyo ndwara ku bice bigera kuri 40% kuva mu kwezi kumwe gushize. Ubu ngo handura abantu bari munsi y'10 ku munsi. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezwaho na Yvette Kabatesi. Minisitiri w'ubuzima wa Autriche Rudi Anchobe avuga ko igihugu cye cyashoboye kugabanya umubare w'abandura, ariko yaburiye ko amabwiriza y'ibibujijwe ashobora kuzagabanywa mu gihe gusa abantu bakomeje kubahiriza gahunda yo kuguma mu rugo muri iyi minsi iri imbere. Naho Chancelier Sebastian Kurz yatangaje ko mu gihe byakomeza kubahirizwa amaduka mato y'ibicuruzwa bitari by'ibanze ndetse n'ay'ibikoresho bitandukanye bizemererwa gukora hagati mu kwezi kwa kane, kandi ko amaduka yose n'amazu batunganyirizamo imisatsi bizakurikiraho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu. Bwana Kurz yavuze ko izo gahunda zishobora kuzashyirwa mu bikorwa kubera ko igihugu cya Autriche cyabihagurukiye hakiri kare ndetse gishyiraho ingamba zikaze kurusha bimwe mu bindi bihugu. Cyakora yongeye ko iyo gahunda ishobora kwigizwayo mu gihe umubare w'abandura waramuka wongeye kuzamuka. Umushikiranganji w'imari w'Ubufaransa yagabishije yuko ubukungu bw'igihugu cye buzagera ahantu habi cyane iki gihugu kitigeze kigera kuvaho intambara ya kabiri y'isi ibereye. Bruno Le Maire aravuga yuko igihombo kizajya munsi ya 2.9%, igipimo Ubufaransa bwagezeho nyuma y'ikibazo cy'ubukungu cyabaye mu 2008. Ariko umukuru w'ishyirahamwe rishinzwe ubukungu n'iterambere ku isi Angel Guria yavuze yuko atari byiza ko ibihugu bitangira kugaragaza impungenge ku ngaruka ubukungu buzagira mbere yuko babanza guhagarika iki cyorezo. Abidjan ku murwa mukuru wa Côte d'Ivoire hazindukiye imyigaragambyo yabayemo gusenya inyubako y'ikigo gishinzwe kuvurirwamo indwara ya coronavirus. Abahaturiye bamaganye icyo gikorwa cyo kubaka icyo kigo ahantu bavuga yuko ngo hatuye abantu benshi ngo hegereye cyane ingo zabo. Ni inkuru ya Mary Hapa mugezwaho na Florentine Kwizera. Amasanamu ya video yaciye ku mbuga hwaniro yerekana abantu basambagura ico kigo bakoresheje iminwe misa, basenyurira hasi ibyakoreshejwe mu kubaka. Harababonetse basahurira inkingi z'ivyuma mu ikamyo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha yuko iyo nyubakwa itari igenewe kuvuriramwo, ahubwo yari yo kuzokorerwamo ibipimo.
nubwo nk'ahandi henshi muri Afurika Cote d'Ivoire imaze kubonekamo abantu bake batowe umugera wa corona, yaramaze gufata ingingo zo kubuza uruja n'uruza mu mujyi wa Abidjan, kandi hafashwe n'ingingo z'umukwabu mu gihugu cose. Kuva ku munsi wa gatandatu, abajejwe amagara y'abantu bahimiriza abantu kwambara udutambara tubakingira mu maso mu kubuza ko uwo mugera ukomeza gukwirakwira. Iyo ngendo yo kuterekwa ikigo cyo gupimiramo umugera wa corona isa n'inyifato yabonetse mu gihe c'ikiza ca Ebola mu burengero no hagati na hagati y'umugabane wa Afrika, aho hari abagabye ibitero ku bakozi bo mu buvuzi babakeka ko ari bo babagemurira ico kiza, aho kubashira ubufasha bwo kuramira ubuzima bwabo. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda. Muri Amerika, umwe mu bayobozi bakuru b'umujyi wa New York yagabishije ko kubera umubare w'abicwa na coronavirus ukomeje kwiyongera, bizaba ngombwa yuko batangira guhamba abantu muri za pariki. Bwana Mark Levin ukuriye akanama gashinzwe ubuzima muri uwo mujyi yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko ibyumba by'uburuhukiro byo mu bitaro bimaze kuzura, nubwo hari ibindi 80 bari baraboherereje byo kubatabara. Mark yavuze yuko nibiramuka byuzuye ngo nta kundi abayobozi bazafata icyemezo cyo guhamba abantu muri za pariki, gusa yemeje ko bizakorwa mu cyubahiro. Mbere yo gusubiza ijambo Robert Patrick Misigaro, reka ndangirize muri Nigeria. Umunyanigeriakazi w'umukinnyi wa za filimi n'umugabo we bemeye ibyaha byo kutubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya coronavirus yari yarafatiwe i Lagos ku murwa mukuru wa Nigeria. Frank Akindele Bello n'umugabo we Rashid bateguye ibirori mu rugo rwabo mu mpera za kino cyumweru. Bakatiwe rero izahabu, banasabwa kujya mu kato mu gihe cy'iminsi 14. Ni inkuru ya Cici Izundu mugezwaho na Didier Bikorimana. Frank Akindele Bello n'umugabo we Rashid bashinjwaga gutegura umunsi mukuru mu rugo rwabo witabiriwe n'abantu barenga 20 kuwa gatandatu nijoro. Ariko ubu bombi baciwe amande arenga amadolari 250 y'Amerika buri umwe nyuma yo kwitaba urukiko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Urukiko rwanabahanishije kumara iminsi 14 bakora imirimo simburagifungo ifitiye igihugu akamaro. Rwavuze ko bakwiye kujya ahantu 10 hahurirwa n'abantu benshi muri leta ya Lagos bakigisha rubanda ku ngaruka zo kutubahiriza amategeko y'ibihe bidasanzwe yashyizweho na leta. Banasabwe gutanga amazina n'umwirondoro wa buri muntu wese wari witabiriye uwo munsi mukuru. Umuririmbyi Naila Marley nawe wari muri uwo munsi mukuru ubu ari mu maboko ya polisi. Arakoze Falenga Kwaya kuri yo ncamake y'amakuru ya BBC. Reka duhere ano makuru mu Rwanda, aho abagwayi 4 ba mbere baraye basezerewe mu bitaro nyuma y'iminsi 20 bari bamaze bariko baravugwa ingwara ya COVID-19. Abo basohotse ibitaro basohotse na kibitaro mu gihe abamaze kwandura coronavirus mu Rwanda ari 104, benshi bakaba arabaje bava mu mahanga. Hagati aho mu twigoro two gufasha abakozwe ko n'ingaruka n'ingingo nako za leta zo kwirinda ikiza ca coronavirus zirimo nko kuguma muhira, leta yafashe ingingo yuko abakozi bo ku rwego rwo hejuru harimo n'abategetsi batazohembwa umushahara wabo wa kuno kwezi, ahubwo amafaranga akazokoreshwa mu gufasha abatishoboye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa ari i Kigali. Mwambutsa, niwe unyumva? Aba 4 basohotse ibitaro mwamenya bari bo? Nibyo ndakumva neza Robert. Aba 4 icyo twabashije kubamenyaho gusa nuko ari abagabo 3 b'Abanyarwanda n'undi umwe w'Umurundi, gusa imyirondoro yabo ntabwo yashyizwe ahagaragara, gusa n'abirabura Abanyarwanda 3 n'Umurundi umwe nibo basohotse mu cyagaragaraga nk'ibyishimo bikomeye cyane. Yego, birumvikana. None Mwambutsa, ko aba 4 batashe munevuga ko bakize bagataha, hari cyizere cyuko n'abakigwaye nabo bazokira bagataha? Minisiteri y'ubuzima iravuga ko ifite icyizere gikomeye ko n'abandi bazakira, ko nubwo bakiri mu bitaro ariko nta n'umwe ifite urembye. Ndetse umuyobozi w'ikigo cya Kanyinya kibavura we yanavuze ko bitatungura abantu ejo bundi cyangwa se mu minsi mike cyane hagize abandi basohoka mu bitaro, nubwo atavuze ngo ni bande cyangwa ngo avuge umubare w'abazakurikiraho.
nkuko rero nabivuze mu ncamake utwigoro two kurwanya iki kiza harimwo kubuza abantu kuja muhira, hari abo vyakoze ko leta ikaba izirafasha ingingo zo gufasha abantu nk'abo. Imwe muri izo ngingo ikaba ari uko abategetsi cyangwa abakozi ku rwego hejuru baheba umushahara wa kuno kwezi. Ico gikorwa Gamwambutsa giteguye gute? Igikorwa uko kimeze cyamenyeshejwe mu itangazo rya Minisitiri w'Intebe kivuga ko abategetsi bakuru uhereye ku mukuru w'igihugu, abaminisitiri ndetse n'ababungiriza, hakaza n'abandi bavuze ko ari abakozi bakuru b'igihugu nubwo nta rutonde rwabo rwatanzwe, ko bagomba kutabona umushahara wabo ku kwezi kwa kane nk'inkunga y'abategetsi bakuru kwa kucyo akigoro nk'uko babivugaga ko gufasha abantu batabasha kuva mu ngo kubera itegeko ryasohotse ry'uko buri wese agumiwe yirinda gukomeza gukwirakwiza iyi ndwara. Mwambutsa twumva kandi yuko ngo umuhango wo kwibuka jenoside ku nshuro 26 wagomba gutangura ejo ngo utazogenda nk'uko vyari bisanzwe. Tubwira ivyahindutse ivyo ari byo? Nibyo koko uyu muhango ni kimwe mu bizakorwaho n'iki cyorezo cya covid cyadutse mu gihugu no ku isi yose, bizatuma abantu benshi bakundaga kujya kunamira abatutsi bazize jenoside batazabikora nk'uko babikoraga. Ko ku rwego rw'igihugu hazagenda abantu bakeya cyane bahagarariye abandi mu bikorwa bihabera, ari byo gucana rwa rumuri rw'icyizere, kubahiriza umunota wo kwibuka, ndetse hakaba n'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Ndakeka ari umukuru w'igihugu uzarivuga kuko wavuze ko ari ijambo nyamukuru rizaca kuri televiziyo y'igihugu. Ibyo ubusanzwe byabaga byitabiriwe n'abantu benshi cyane, ariko ejo ni abantu bazaba bari bakeya bahagarariye abandi mu rwego rwo gukomeza kwirinda. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa kuri ayo makuru aduhaye ari i Kigali. Iriho ni BBC Gahuza Miryango, muriko muradukurikirana live kuri Facebook, muratwumva kandi ku muhora wacu wa internet kuri bbcgahuza.com. Tuandanirize ano makuru mu burengero bwa Afrika. Mu gihugu ca Mali turacavuga kuvyerekeye ikiza ca coronavirus. Ikiza ro ca coronavirus muri ico gihugu ngo kiriko kiragira ingaruka zidasanzwe aho turi mu bugaragwa bwa Sahara, aho ngo catumye imigwi y'abagwanyi hamwe n'ingabo za leta mu muji wa kure wa Kidal ngo bakorera hamwe mu gutunganya ibibanza aho abakekwa kwandura ngo bazoshigwa ahabonyene. Mali rero imaze imyaka irangwamwo imigwano itezwa n'imigwi ihanira ukwiyonkora, hakiyongera ko n'ibibazo bitegwa n'ibitero vy'abagwanyi ba Kisilamu. Ni inkuru ya Andrew Walker, murayumva mu ijwi rya Victoria Uwonkunda. Mu gihe hatari hashira igihe kinini iyi ndwara igeze muri Mali, yatangiye ahubwo gutuma bamwe muri ako karere bari basanzwe ari abanzi bakomeye batangira gushaka gukorana. Avugira mu karere kitaruye mu mujyi wa Kidali uri mu butayu bwa Sahara, umukuru w'inyeshyamba zishaka kwivana kuri Mali, Bilal Ag-Asherif, yasobanuye ingamba ze zo gufatanya na leta mu kurwanya umwanzi bahuriyeho. Yavuze ko ibikorwa impande zombi zihuriweho bikenewe cyane mu kurwanya coronavirus. Umudiplomate w'umwongereza Joan Adamson wungirije umukuru w'umutwe w'ingabo za ONU muri Mali arushaho kubisobanura agira ati: ibi bishobora kugira akamaro nk'igihe haba harimo gushakishirizwa hamwe uturere twashyirwamo abantu bashyirwa mu kato kubera iki kiza. Ibikorwa by'iterabwoba by'intagondwa z'abayisilamu byatumye abantu barenga 1 miliyoni bava mu byabo mu myaka ishize muri ako karere. Hari ibirindiro by'ingabo za leta za Mali biri mu mujyi uri ku nkengero z'ubutayu bwa Sahara byaraye bigabweho igitero. Ariko rero iyo urebye usanga ahubwo ibikorwa by'urugomo bisa nkaho birimo kwiyongera mu gihe imitwe igendera ku matwara akaze y'idini ya Islam ifata coronavirus n'akato kajyana nayo nk'amahirwe kuri yo mu migambi yayo. Inkuru ya Andrew Walker, BBC Gahuza Miryango. Utugeze ku gihe cy'isaha 1:16 i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
tugaruke mu karere kikivuga ku makuru yerekeye ikiza ca coronavirus. Ingingo ya leta y'u Rwanda yo kubwiriza abantu kuguma muhira mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca coronavirus irabandanya kubahirizwa. Iyo ngingo ariko hari benshi mu bikorera utwabo yagize ko ingaruka kuko baciye batakaza isoko ry'icabatunga. I Kigali navuganye na Anastase ukurikiye Yezu, yarasanzwe atunzwe n'akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki bimwe bita taxi moto. Yabanje kumbwira uko abayeho muri iki gihe. Muri twebwe mu bamotari hano mu Rwanda harimo bamwe baba baragiye bakora akazi kabo nyine bizigama nubwo biba bitari cyane. Ubu ngubu kugeza umwanya ku giti cyanjye navuga ko nari mbeshejweho nyine n'ubwizigama nari mfite bukeya. Anastase, ufise umuryango? Mfite umuryango. Ubwo umugore n'abana siko? Mfite umugore n'abana 3. None ayo wari weziganije ubona ashobora kubatunga kugeza ryari? Rwose muri make wese kumbibona ashobora kurangira n'iki cyumweru. None leta ariko twumva ko hari ubufasha iriko iraha abantu, wowe ubwo bufasha ntibwakugezeho? Ubufasha rero ntabwo hose burakwirakwira, ariko hamwe mu kanya harabanyuze mu kagari n'umwaka bwatangiye, ari ndimo ndeba aho duturanye batangiye kububona. Buriya nanjye ndategereje ko buri bungereho byanze bikunze. Urizera kububona kuko bavuga ko mengo abari bafise akazi bo si bose babuhabwa? Akazi numvise byagiye bisobanurwa n'abayobozi, ni akazi nyine natwe twakoraga, abamotari, abafundi, abanyonzi, mbese abantu twaryaga ari uko dusohotse nibo bibanzeho ku bantu gufasha. Turetse nyine ko ako kazi utari murakora mu kibano bimeze gute? Ubuzima burakomeza ibisanzwe? Ubuzima burakomeza, ariko nyine ni gahunda ya guma mu rugo nk'uko nyine ari amabwiriza twahawe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Gahunda ya guma mu rugo, nta muntu wemerewe gusohoka ngo agire ahantu ajya hadasanzwe, keretse ari ikintu kidasanzwe nko kujya kwa muganga cyangwa se kugura akantu hafi aho kuri butike muri karitsiye. Abana ariko nk'ubu abana baremerewe gukinira hanze nko ku muhanda canke baguma mu nzu? Abana nkanjye ku giti cyanjye abanjye bakinira mu nzu, iyo basohotse ko bari hanze nyine mu rugo baba bari hanze turi kumwe. Ubwo rero moto yawe iricaye mu rugo nta kiriko irakwinjiriza? Nta kirimo kwinjiza, ariko ntabwo ari nyine ni rusange, ntabwo irimo kwinjiza rwose, iraparitse mu nzu irahari. None imisoro muhora muzitanga ko irakomeza canke barabadohorera? Buriya byanze bikunze kubera ko ibintu byaje bitunguranye, twibwira ko turi mu buyobozi butureberera umunsi ku wundi cyane ibibazo byacu, byanze bikunze buriya tugira amahirwe iki cyorezo kikarangira. Buriya hari uburyo tuzabikurikirana nyine muri Rwanda Revenue no mu maasiranse, mu makampani y'ubwishingizi twafataga, hanyuma bakareba uburyo badusonera icyo gihe gishize, bibwira ko bizakorwa. Atanaze ukurikiye Yezu, umumotari mu mujyi wa Kigali. Reka turuhuke gatoyi amakuru yekeye coronavirus. Gukura amenyo mu buryo kama n'ibintu bimenyerewe mu miryango imwe imwe muri Afrika. Muri Kenya bikogora nabo mu moko y'Abamasayi n'Abaturkana bemera ko gukura amenyo abana bavukanye bibarinda indwara zo mu bwana. Ariko hari impungenge z'uko gukura ayo menyo bikogwa mu isuku rike hakoreshejwe ibikoresho bidakwiye bishobora gutuma abana bandura indwara canke bagatakaza amaraso menshi. Mu karere ka Turkana ibi biri muri bimwe mu bituma abana bapfa. Ni inkuru ya Mercy Juma mushikizwa na Yvette Kabatesi. Ku zuba rya saa sita munsi y'igiti kinini kiriho amababi azana igicucu, umukecuru ukuze yicaye munsi yacyo yambaye ibinigi bya gakondo biremereye mu ijosi rye ririho imihanyari. Ariho aregeranya imisumari ayishira ku ibuye ayikurikiranya uko igenda isumbana. Bamwita umuganga muri ako gace nubwo ntabyo yigeze yiga, ndetse hashize imyaka 30. Munsi y'iki giti Esther Eregaye ahakurira amenyo impinja ndetse n'abana. Maze igihe kirekire nkora ibi, nabivanye kuri mama. Baza bafite intege nke cyane, bamwe ndetse bakanaraba. Nkoresha utudusumari bagahita bazanzamuka. Gukura amenyo abana biri mu muco wa Turkana. Ubu bwoko buvuga ko amenyo y'amabwena ariho amera atera gucibwamo umuriro ndetse agatuma n'abana badakura neza. Uyu munsi umukiriya wa Esther ni Emirirere, avuga ko umukobwa we w'amezi 13 amaze iminsi narwaye impiswi. Atekereza ko iryinyo rifite ikibazo ari ryo ribitera. Namuzanye kugira ngo bamukure amenyo.
yambuza amahoro agahitwa ku mwanya ku mwanya. Niyo mpamvu namuzanye kuri uyu mubyeyi. Ibisanzwe ndabikora ndetse no ku bana bakuru nabazana hano. Inyuma yo gukugwa amenyo, gucibwamo bigaca bihagarara. Kandi nta kintu yariye c'umwanda. Ibi bintu ndabizi. Nizera neza yuko akira guhitwa iryinyo n'iryamara kuvamo. Ikitoa kuhara inaisha kabisa. Umukobwa wa Emily arateragura imigeri arwana mu gihe bamufashe n'imbaraga nyinshi. Uwo bita umuganga arakoresha agasumari gasongoye n'imbaraga nyinshi akura amenyo ane y'uwo mwana uri hurira. Birababaje kubyumva cyane ko nta muti n'umwe wakoreshejwe. Ariko uyu ni umugenzi usanzwe aho ngaho. Rimwe na rimwe banakoresha inshinge zidoda imyenda cyangwa insinga zakuwe ku igare, imakasi ndetse n'ibimene by'ibirahure. Abandi baganga ba gakondo bafite icyuma cyagenewe uwo muhango, ariko ni gake cyangwa ntibinabaho ko bikorwa mu mutekano wose. Inzobere z'abaganga zivuga ko ingaruka zishobora kuba iziteye ubwoba. Aha ni ku bitaro bya Lodwar biri muri ako karere, ari nabyo byonyine bikuru biraho. Aha ni mu ruhande ruvurirwamo abana. Umubare munini w'abana bakorewe ubwo buvuzi bwa gakondo amaherezo bajyanwa kuri ibyo bitaro, aho baza barwaye cyane ndetse batangiye no kumugara. Ibitaro bivuga ko 1/4 cy'abana bazanwayo ari abakuwe amenyo muri ubwo buryo bwa gakondo. Dr. Gilchrist Lokoyel ni umuyobozi ushinzwe ubuzima mu karere ka Turkana. The case that can never get out of my mind. Ndibuka hari umwana wigeze kuza hano, twakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo dukize ubuzima bwe, ariko mu masaha 2 yahise yitaba Imana. Urabona, aba bantu bakeneye kwigishwa cyane. Umubare w'abana bari munsi y'imyaka 5 bapfa iturukana uri hejuru y'ikigereranyo cyo mu gihugu hose, kandi ahanini biterwa n'uyu muhango wo gukura abana amenyo. Mu rwego rwo kugerageza guca uwo mugenzo, ubuyobozi bwaho ndetse n'ibitaro bifashisha abakorerabushake bashinzwe ubuzima aho mu rwego rwo gukwirakwiza amakuru y'ingaruka zo gukura amenyo mu buryo bwa gakondo ndetse n'akamaro ko kujyana abana babo ku baganga bemewe. Iyo yari inkuru ya Mercy Juma. Reka naho twumve icyo muhishiwe mu kinamico urunana cejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Jenoside yakorewe abatutsi rero ni amateka aranze igihugu cyacu. Tugomba kwigisha abakiri bato bakamenya ububi bwayo n'ingaruka zavuyemo zashegesha igihugu cyacu. Ariko ntitugomba guheranwa n'agahinda cyangwa n'amateka mabi. Tugomba guharanira kubaka andi mateka meza. Twibuke twiyubaka duharanira gusigasira ibyagezweho. Ni 12:45 kuri BBC. Reka dusubiye guhakanya Jean Claude Mwambutsa bashikirize ibivugwa mu nkino. Imikino kuri BBC Gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri kiganiro cyacu duhereye mu mikino ngororamubiri. Munyakenya Eliud Kipchoge wari kugerageza gukomeza imyitozo ndetse agasaba abatuye isi gukora nkawe muri ibi bihe abantu bose bategetswe kuguma mu ngo. Uyu mugabo wamamaye muri marathon atangaza ko yababajwe n'isubikwa ry'imikino ya Olympique yagombaga kubera mu Buyapani uyu mwaka, ariko agashimangira ko ikihutirwa ari ubuzima. Kuri ubu uyu mugabo ngo akorera imyitozo mu rugo rwe kubera ko abantu batemeye gusohoka. Warateganya kureba uko yagabanya ibihe asanzwe akoresha kandi agakomeza kubungabunga imbaraga ze. Ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri ku isi ryo rivuga ko imikino Olympique izaba hagati y'itariki 23 z'ukwezi kwa 7 irangire ku ya 8 z'ukwezi kwa 8, naho ya mikino y'abafite ubumuga Paralympique ikurikira iyi yizaba hagati y'itariki 24 z'ukwezi kwa 8 kugeza ku ya 5 z'ukwezi kwa 9.
mu karere mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi, kimwe mu bihugu mbarwa ku isi byakomeje gukina shampiyona, ishyirahamwe ry'uyu mukino mu gihugu rimaze kwemeza ko imikino igomba gukomeza. Inama rusange y'iri shyirahamwe ivuga ko ibigiriwemo inama na Minisiteri y'Ubuzima yasanze imikino igomba gukomeza, gusa hakagira ingamba zigomba gufatwa ku bibuga. Muri izo ngamba harimo ko abakinnyi batagomba kwishimira ibitego mu kivunge nk'uko bimenyerewe, ndetse hakaba n'ingamba zo gukaraba intoki mbere y'uko abakinnyi n'abakunzi b'uyu mukino binjira mu bibuga. Hagati aho ikipe ya Le Message Ngozi niyo ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo n'amanota 55 nyuma y'imikino 27. Musongati niyo ikurikira, naho Vitalo ikaba iri ku mwanya wa 5. Mu mpera z'icyumweru Bujumbura City yanganyije na Bumamuru ibitego 3-3. Olympic Star yiherera na Lydia Ludic inyagira 6-0, mu gihe Dynamique nayo yihanije Aigle Noir itsinda ibitego 4-1. Ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya Bayern Munich yatangaje ko igiye gutangiza imyitozo guhera kuri uyu wa mbere, mu gihe ahandi henshi ku isi ibikorwa byose by'umupira w'amaguru byahagaritswe kubera coronavirus. Iyi myitozo nubwo izaba ariko igomba kwitwararika amabwiriza yo kwirinda iyi virusi. Bayern ngo irateganya gukoresha imyitozo abakinnyi bagabanyijwe mu dutsinda dutoya, kandi ikitwararika amabwiriza atangwa na leta y'Ubudage. Nubwo abakinnyi bateganya gusubukura imyitozo, ikipe irasaba abakunzi bayo kwirinda gusohoka bagiye kureba imyitozo y'ikipe. Uretse Bayern, andi makipe yo mu Budage nka Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg na Paderborn nayo yongeye gusubukura imyitozo, ariko yitwararika cyane kutegerana kw'abakinnyi. Mu mupira w'amaguru kandi ariko noneho mu Bwongereza, abatoza b'amakipe y'igihugu mu bagabo no mu bagore aribo Gareth Southgate na Phil Neville bamaze guhara igice cy'umushahara wabo kingana 30% mu rwego rwo gufasha igihugu guhangana na coronavirus. Ishyirahamwe ry'Ubwongereza rivuga ko abakozi baryo babona nibura umushahara w'ibihumbi 50 by'amapawundi ku mwaka bagomba kwemera kwigomwa 7.5% ku mushahara wabo mu gihe cy'agateganyo. Iri shyirahamwe rivuga ko rizatakaza akayabo ka miliyoni 150 z'amapawundi kubera icyorezo cya COVID-19, kubera imikino mpuzamahanga ikipe z'Ubwongereza zitazakina ndetse n'imikino y'igikombe cya FA itazaba. Uretse ikipe y'igihugu, ubu impagani zose mu bakinnyi ku icyifuzo cy'amakipe yabo cyo kubasaba kwigomwa 30% by'umushahara wabo. Amakipe arifuza ko abakinnyi bakwemera kumara umwaka wose bigomwa iki gice cy'umushahara, ibi bikaba byatuma yose hamwe azigama akayabo ka miliyoni 500 z'amapawundi. Gusa ishyirahamwe ry'abakinnyi babigize umwuga mu Bwongereza risaba ko iyi ngingo yakwitonderwa, abakinnyi ntibaryamirwe. Wayne Rooney ubu uri mu ikipe ya Derby County na Danny Rose wa Newcastle United bavuga ko amakipe ari kugaragaza kwikunda no gukurura yishyira. Aha mu Bwongereza kandi haravuga urupfu rw'umubyeyi wa Pep Guardiola wazize icyago cya COVID-19 ubica ibintu mu gihugu cya Espagne. Nyina wa Guardiola ahitanywe na coronavirus, yari afite imyaka 82. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje. Mugire ijoro ryiza. Gina Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa kuri icyo kiganiro cy'inkino. Shimire badukomeza kudukurikirana muri benshi kuri Facebook, ariko hariho akabazo, hari umuntu yabajije akabazo ati mbega mwebwe two tuguma tubona muza muri studio mwebwe kuko mudakorera muhira ngo mwirinde ikiza ca coronavirus. Ubuzi bikunda ko bukorerwa muhira burakorerwa muhira, kuko natwebwe nko mubiraba ntituza twese igihe cyose. Hariho abakora muhira, ariko nko kuvuga amakuru cyangwa kuyategura amakuru ya radio biragoye, utegeza kuza muri studio. Ariko naho tuza turiyubara, turakurikiza ingingo zo gukaraba umwanya wose, kugumiza metero 2 hagati y'umuntu n'uwundi. Ngira ngo nk'ababikurikirana neza murabona ko nko muri studio ntitukiza turi babiri. Izo zose ni ingingo zo kugerageza kwikingira iki kiza mpuzamakungu kimereye nabi abantu bose. Tukizera ko namwebwe aho muri mbandanya mwikingira mu gukaraba intoke uko mushoboye kose igihe cyose. Imisegonda ishika kuri 20 video nyinshi twaziteguye zivyerekana. Ano makuru yacu rero kuri uno wa mbere yaragarikiwe na Jacques Nitegeka. Nsubire ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiraniye kandi mubandanya mudukurikira. Mugire umugoroba mwiza.